biri bilen barktaş dursun. Dostluğun tımak bilimdik bayramımızlar bilen kutluktan sahnada ırşı. Rahman, Kuşakbay, Yasayın degen kişi yasay. Mehmandar, özünüzlerge, belgi olanlar çeçimlerge kol koyulup, buna bugün iki eldin... Diniyem bir, başkasıyam bir, fakat yine hali nima dedi? Qo'qon xonligi dedi, u dedi, u Qirg'iziston, O'zbekistonlar, opajonlar, akalar, ukalar, singillar 2 kun davomida juda ko'p 15 yillab O'zbek xalqi oqibatli qo'shni, sadoqatli do'st va yaqin hamdard bo'lib yashaganlar. Bugun erta mana shu yaqin kunlarda Xudo xolasa oxirgi navbasiga qo'yamiz. To'chkalarga maqsad olib kelib, qolaversa turizm sohasini rivojlantiramiz. Atalar, ajarli eneler 5-sentyabrda Qirg'iz O'zbek do'stlik kuni deb belgilasak bo'ladi. Bunday bir qalaqa qilbaş kerak. Mına geçeki çeçim şunday oldu. Biz bugün kollegalarımız menen Özbek taraf menen süйлöşüp geçeki gündü ошол мамлекет башчыларыбызга сунуштайлы деп атабыз. 5-сентябрь Кыргыз Өзбек элинин достук күнү деген сунушту даярдап атабыз. Мына ушул күн биз үчүн ташка тамга баскан күндөй болуп калды. Мына Кыргыз тарапты да көрдүңүздөр, Өзбек тарапты да көрдүңүздөр. Элдин жүзүндөгү сүйүнүчүнө. Рахмат сиздерге. Суроо чектөөлөр качан киргизилди эле, анан эми кандай тартипте өтүп атышат? Чектөөлөр так датасы жок чектөөлөрдүн качан киргизилгени. Бул 15 жылдын тегерегинде болуп калды. Мына Кудай буйрса бүгүнкү күндөн баштап эки эл ушул КППлардан кенен кесир, телеграмма, кошумча мындай бир документтерси жок эле бири-бири менен мындай алака кеңири түзүп бүгүнкү күндөн баштап өтүп турганга кенен мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындайча айтканда КППлар бүгүнкү күндөн баштап ачылды. Бул шайлоого алдындагы пиар компания эмеспи, жабылып калбайбы? Бул мамилени биз шайлоого байланыштырбашыбыз керек. Анткени бул мамилелер 2016 жылдын где-то бир күз айларынан башталган. Бул бир күндө эле чечилип калган жок. Биз ушул ар бир нерседен ушул бөйрөктөн шыйрак чыгарганга мындай бир ошол жака көп басым жасап калганбыз да. Давайте бул эки элдин мындай бир чоң майрамы деп түшүнөйлү. Шайлоого бир да мындай бир саясатка буну аралаштырбайлы. Avvalambor mana hozir Osh shahrini meri Aytmatov Tentobayevich aytib o'tgandek 2017-yil 5-sentyabr bu tarixiy voqea ekanligini ikkita buyuk davlatning xalqlari yuragini qisib turibdi. Mana bugun xalqda naqadar quvonayotganligini mana bevosita sizlar o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Shu Qirg'iziston Respublikasining xalqi, qolaversa O'zbekiston Respublikasining xalqi, shu muhtaram yurtboshlarimizni O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevich shu bilan birgalikda Qirg'iziston Respublikasining prezidentlari bilan rasmiy tashrif bilan 2017-yil 5-sentyabrda Qirg'iziston Respublikasi Bishkek shahrida o'tkazgan rasmiy uchrashuvda O'zbek xalqi bilan Qirg'iz xalqining o'rtasida yillar davomida yechilmayotgan masalani hal qilindi. Bu degani yo'llarimiz, chegaralarimiz 85% ijobiy hal bo'lganligidan dalolat beradi. Men o'ylayman, bu xalqni xursandchiligiga
xursandchilik qo'shib bu o'zidan o'zi bo'lgani yo'q. Chunki bu jarayonga bir qancha oylardan beri tayyorgarlik ko'rganligini mana bevosita sizlar o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Undan oldin Qirg'iziston Respublikasining delegatsiyasi Andijon viloyatiga tashrif buyurganligi, Andijon viloyatining delegatsiyasi Qirg'iziston Respublikasiga do'stona munosabatlar bilan rasmiy tashriflari jarayonida. Shu bilan birgalikda mana hamkasbim aytib o'tib ketdi. Avgust oyida shu O'sh shahrini tadbirkorlari, davlat rahbar xodimlari Andijon shahriga tashrif buyurib, Andijon shahrida muhtaram yurtboshimiz tomonidan amalga oshirilayotgan juda ko'plab qurilish, obodonlashtirish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash masalalari bo'yicha guvohi bo'lishdi. Mana hozir mana aytib o'tildi, 2017-yil 5-sentyabr bu tarixiy voqea ekanligini hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Men o'ylayman, do'stligimiz abadiy bo'ladi. Bundan keyin ham munosabatlarimiz mustamlakanadiki, o'rtamizda hech qanaqangi bir tushunmovchilik holatlari bo'lmaydi. Открыт единственный пункт пропуска, да, или другой? Другие тоже будут открыты? Hozir boshqa punktlar to'g'risida ham gap ketyapti. Mana O'zbekiston bilan Qirg'iziston Respublikasining chegaralari bo'yicha 85%, bu 15% mana oktyabr oyida Qirg'iziston Respublikasining prezidenti rasmiy tashrif bilan Toshkent shahriga O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurishi kutilyapti. Shu yerda shu yana qolgan 15% hal bo'lmagan masalalar ham o'zining ijobiy masalasini yechimini o'zi topadi. Tovar olib o'tuv masalalari qanday bo'ladi? Juk menen tovar almashuv. Bu albatta ikki davlat o'rtasida tovar ayirboshlash masalasi bo'yicha hech qanaqangi cheklovlar bo'lmaydi, keng yo'llar ochiladi. Ушул бекеттен өтүү кандай болот? Xuddi shunday, xuddi shunday. Men qo'shimcha ma'lumot berib qo'ying. Prezidentlerimiz ushul bag'itda jo'q deganda bir ayda ushul облыстың başçıları менен birge жолугушуп ушундай маселелерди чечип тургула деп тапшырма берди. Андан сырткары мындай бир биргелешкен мекеме ишканаларды ачуу боюнча. Ал эми соодада, экономикада жол кенен ачык. Мына кечеги күндөн баштап Өзбекстанда уже валютага уже конвертацияга уруксат берилди. Бул деген нерсе биздин бизнес чөйрөдөгү жарандарыбызга бир нечелеген жеңилдиктерди түзөт, Кудай буйруса. Мына Шавкат Миромановичтин дагы, Алмазбек Шаршеновичтин дагы ою ушул багытта бир жерден чыгып атат. Биргелешип иштегиле деп атат. Биз дейт, эл үчүн, ушул өндүрүшчүлөр үчүн жакшы мындай бир ыңгайлуу шарттарды түзүп берели дейт. Ал биздин милдетибиз деп мына президенттерибиз айтып атат. Эгерде ошого тоскоолдук кылган бир күч органдары болобу, бөлөк органдар кандай бир чыга турган болсо, алар мыйзам алдында жооп берет. Азыр 15% ушу чечилбеген маселелер калды. Кудай буйруса, мына эки президентибиз аман болсо, мына Кудай ушундай бир тынч заман болуп турса, ал дагы проблемалар чечилет деп кече өздөрүнүн убадасын беришти. Чечилбеген маселе болбойт. Мына сүйлөшүү жолдору менен, мындай достук жол менен мен айтып атпаймынбы, мына 15 жылда чечилбеген маселелер кече 15 мүнөттө уже точка коюлду. Кудай буйруса, чечилбеген маселе болбойт. Бардыгы чечилет. А бул эки президенттин мындай бир ошого кылган аракети.